bao min tuni hin Titanic chung chang neokhat ana se juhyte leisi na mi him ten a thil sim do ho la a anamin thang hle jing Titanic hi asa Thilo ding chulle iti jong le hlum Thilo ding tin an sim o khat chu a hin a he hin lawang sit ta in ice anatat in ana hlumin a he mizo sin I he su ke diu ka ta sanin hin la tuni I he sao hi jong le I he kham kham un asung thu ana se juhyte 14 April 1912 kum in North Atlantic Ocean in anhlum in a he mihim sangle zanga wal anathivin jathum le som thum ho ta sa anam uvin hinla adang si sangle jale som sigi wal ho ta sa hi anamuzo ta povin a he hibang a anamin thangle lin ta hi a ipidinga mi hizat hin thina to jing theham hi lole mi hizat cha bo hi hung hing do theham iti le aji chu lifeboat tamta ana koilo je u ahin a he lifeboat ho tamta ana po hen lang hile mi him hizat sangwal in thi na hi ana to loading ahin a he lifeboat hi ana ha po lo je uchu a hi le hi chi Titanic hi a hoi ding bang a hoi zo loading chule amun ho a loading je in a luxury banga ithei loading a hi je chun anha polo ahin a he mihim hin kho sang in ama hoina Titanic hi ana kho sa zo je u a hi pen in a he mihim atoh ho za to ivet le 60 wal lifeboat ding ahin hin la 20 lifeboat bo ana povin hi chi je chun mi sangwal in thina ana to lo in a he a hi ding bang a ana po hen lang hile hi zat pi hin a hin kho ana chan lo ding u a he wangsi na to zo uwa jong chu lifeboat sun jong chun mihim adin deu in an to sa kit povin chule lifeboat in apo zo ding kham ho chu phathe chan ane ve sui ju hen lang iti chun mi pi chu them khat be an to dim sa dom leo hizat pi chu an mo thi povin ti tin an se juwin a he chukit le wangsi na katu ta ve tin silent signal an bol ovin hin la kom anaya koima an umpun koiman an het wa lo ji un jong a hi kit in a he to si na atu naw thu pi pen chu a hi le binocular crew member hon an akom uvah an ki koilo ule an check sin lo u an kho sa lo ji u a hi pen in a hi hoite in an kho sa u hen lang hi le ichi wangsi na hi an to povin ti tin expert hon an sejuwin a hi duty ho kisu lo ji in binocular na hi chabi an kam uvah chule duty an poma sapa in chabi an koilo an ki choi mang ji in jong a hi kit e binocular chu an hen lang hile on duty pa chun ave te ding ahin ice tum chu amu te ding ahin hinla amo ding achun achan diwa go sa jong chu himai intin amu do zo u chom khat zo in ice tum chu anata tawin a he phat chom khat zo in binocular chu ahin choi juwin hinla amho ding in wang phat chu an ki khel mantan a he bol thei chan in bol ovin ice chu pel te ding agovin in la phat ana khel ta ji achun ana kan tapon ice chu ana tat in akim in ana bong in ana hlum tan a he Titanic owner pa hin asim achun itima jong let hi chi Titanic hi se thei loading hlum thei pon te tin ana sejin a he hibang a lina lifeboat jong anha koi kit pon a he lifeboat hi ding zat ana po hen lang hile mi hi zat lom hin kho jong ana be loading ahin in la lifeboat 20 bo ana pon a hi lifeboat hi tamta po hen lang hile Titanic kiti amel hoina amin thanna a luxury na ho hi thei pon te melom pon te ana tin owner pa hin lifeboat lom cha bo ana po a hi lifeboat hi ai ding zat an po hen lang hile mihim hi zat lom hin khozong an be loading ahin hin la lifeboat 20 bo an pon lifeboat hi tamta po hen lang hile
Titanic kiti amel hoina amin thanna luxury na ho hi umthei ponte melom ponte anatin owner pahin lifeboat hlom chabo ana koijin ahe adang dang jong seiding an umjong le tuni ading in chanhin ana chai zo hitin angai zo se na bon on